Salam, salam sukacita dalam perjumpaan iman hari ini. Mulaka napa ayine mauri, ita paraga balika duta talakna yai, ta acara pamaringu ati, ta channel YouTube YKB Hilo Anak Kalang. Badak dipa batarangu ya na pululine mauri, medikanamu kata habayang. Mawutu hay lagian nangaramu maurima, mapakulu paayingu, mapakulu panamu. Wagi gama kalua, imaway haya na atima, parijungu na 15. Amin. Ulit dadi buha, na 15 mauri walunguta Injil Yohanehu. Takawutu kapituna tadalaru 48 tadalaru 52 dana. Naparenungkan dadu talak na yai walunguta buku wasiat. Nama judulna Abi Katataku di. Na Injil Yohanehu. Takawutu kapituna tadalaru 43 nama winang. Takadahat ini ka napakayaw kungo, tajunga tau madangu, mula naka una. Ulit dari buha, patawaiha kang ka da YouTube po, pata itaya dadangu dapa pataka dada. Tafadio walungu tau madangu nama enya tapinu tanah yai. Enya na video nama wongu hilu. Enya nama video nama wongu da pangadangu. Yalang video nama patakanya na pata muruku tapinu tanah. Takadang yala katuna nama patakanya nama jala. Nam iru olina kada jala winang. Nama patakanya nama dama kalung. Nama paharitu na olina patau. Nam wulia nama papa beta waing. Dangu anya nama ejalanya napa jala waina anawuluda hatau leduta tau haran. Kada mawulu da iman da winang. Takagana widang kaduta lak na yai. Na Injil Yohanehu manapataka da napa ainya wainya napa aiwainya mauriyehu. Na dangu nama dama buhanya luna. Enya nama wineya dia ya kaduna nei na unangu. Enya nama wineya una ya na Mesiasu. Taka iyalanya nama wukunya. Kakuyape ya winangu ta haga tau madamu. Taka dada piaku manya. Dada piaku mangu. Enya nama patuninya nama hata da. Anapadahulunya nahuratu matua. Anapape kanguja na ihi nahuratu matua. Taka dadawaingu atima. Ada pahalakunya ganeya napahukunay mauri. Enya kanapa pabetang udah. Ngiranay luna mauri yehu kariku. Tau na kanau, ganawidang ukaduta lak na yai. Abi pami katataku dia kami to maja. Paingu tau, namadama parhaya mauriyeh karitu. Mulaka dan nakariya, dan nakadingi mangu nangahunay mauri. Ulidadi buha. Medeka kata pakeria na papaniwi na Nikodemo.
Duna nama kawungamu. Duna nama kawungana ana pakatana gereya moriyehu. Taka kata ita ya naladu morokuna. Aduna Nikodemuhu nama tulunya ngauri yehu. Pawali ati na duna Nikodemuhu anak kiriya karitu. Taunaka tanaunaka nangahu panaramaya tadalu ati na hatau na ainyaka nawe maringuraihi inapakiriya napamukunay mauri. Pana kamaika kadak mauri duta ulda dibuha logeha kanam batabali lay duna. Amin. Ulida dibuha tadang ngani Mari Yesus Kristus na maurida may dekata habaya tahaga mo mauri pamakarada hadidi karahama nyema buluda dang 65 baigana na kana tubuh madung tadal ati manyema hatau. Amin. Tomanaw tudu napaparagada duta lak na yai ulida dibuha abibula di kamu like dango subscribe Mauriyehu na padula da duta bulu da ada. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.